Sekian lama sudah ketong dua jalin cinta, cinta yang didasari dalam doa, berharap sing akan tak bisa nona katong lalui dalam suka dan duka. Suatu hari si bilang par beta, si mau ke rantau tuh gapai cita-cita. Jujur nona berat for tarima, namun apa boleh buat demi sepun masa depan. Akhirnya 2 tahun kemudian, setelepon beta kas kabar, kas tahu sepun keadaan di sana. Kapankah nona kapan balik pulang? Beta hati suseng manahan, tunggu sepun kedatangan. Sayang, long distance relationship nona, because I believe to love you through the time and space. Suatu hari saya bilang par beta, sing mau ke rantau tuh gapai cita-cita. Jujur nona berat for tarima, namun apa boleh buat demi sepun masa depan. Akhirnya 2 tahun kemudian, setelepon beta kas kabar, kas tahu sepun keadaan di sana. Kapankah nona kapan balik pulang? Beta hati suseng manahan, tunggu sepun kedatangan. Sayang, long distance relationship nona, because I believe to love you through the time and space. Long distance relationship nona, because I believe to love you through the time and space. Because I believe to love